say Akana so say Akana Akoma the patrol Ishmael hey 100 Ghana 100 Munyan fanchira mama me mama ya me born this mama Mary the patrol kwa Ishmael ye ya basisi ya 100 Ghana mama only di fidie no eda enu nti ehwo a na utie me na obode adawroma enenso ode akyeye ne yasan betra se ye bebo adwuma sense wo se ensa nya adwuma no enedi enu nti apafo yegum na obeka ye ho sabre ya yatena se no ne yatimi adi dwuma no kopem se de beko na wiye enu nti ba bia wo bia no makomi ne mapamfo na ya krado na na akua koko ofie hasan so na evangelist Samuel Mensa an ewa ha na Ishmael Haywood ebomi chidom ene adwantene as producer 87.9 mi amade nyina na ya ono so ede enko social media Facebook Akoma 87.9 FM and YouTube Akoma 879 Akoma 879 TikTok sameka say edi atwaguo ewo ho ane mia minua bema gali shot it and afei me mama me sister bibia ma Evelyn was mako me wo baabia bi o na me se no kwasem say ma Evelyn wo baabia bi wo YouTube ho wo Facebook ho o sign wo TikTok ho so ka ho eno ti ma Evelyn onyame enkoso enhira wo papa na channel so Big Love Radio eno was Spain sanso na OPD Radio GH eno so UK ho uhwe bi pa nti momodi asem mo bebo ademu ho na matumi ahwebie na Ghana Association your headquarters ewo Mantova via Dana Italy omuboye chidom nya dontene papa chese enyumeku ameka se woni bie asem eda won makoma so mobrowafo eda won makoma so wo mo eboa wo mo nti omu wo Mantova via Dana Italy wo Italy wona pese wokọ na won so kwaka ekuo Ghana Association ho ye be ba yatabemu ni age ofefefe esanse ewufo kura hwehwe mododo na nkampese yen atiasefo ubeko bisanso na asuna abusua of Washington Metro Virginia mon president ye nana oponchecheku antoatwafo hene na vice Mrs Rita enyim Asare ono na ye vice president omonso eboye chidom ene adontere ene awie Nikki Pizza Fan Club UK Nikki Pizza Fan Club GH Nikita Owokrom abodem Easter to remember ehun adwuma no a na woguso a wo mo no welcome home enemy near Bemesiama Nikki Pizza Fan Club UK NGH omonso eboye chidom ene adontere pa onyame enkoso enhya mo babia wo bianti babia won so wo no na wabomode asawie yi wo beka ye ho na yede akoma mu nsam dwumade no yede abrewo na yenko na yene yenua babi enkonkodi enkomo yese abosoba enema eja epaye enra yene yenua mata edi nkomo na mata de na de ehyehyehye ne namu no we de baaku yayi 5 years ago HSTV boyi man no ka baako eno ahye mo fie duonu yensa 23 years eni ne science no eya na eha no eya na eye ne ya onya yank yayi sebaye ja ono nso betumi aye adwuma na wode ahwe ne bakoro ne maame ewu ne papa ewu ne story no ene ono abesan aboye biemu na ansa na yebeba matade no so ne yekase yekoyi dade baako no e de afiri ne nam e was in Joseph Hospital ye woko for Ridia nti enra ena ye hyase minim se de tie bia ene ochira nko na wie ye ne de na obo ade ahye ne wani munyam biko ye de ne ochira ena ye breakia ye wie Easter break no ye sign ma meka ho asem bia ebi sa pepe ne nti ye ne china ye koyi no ye wie ana chese next week no ono akosi Joseph no akwakoyi ti ye beba beka ho asem mum se afi na wo hwe ye na afi na wutie ye ne na ye ma wo eno ho update no nti ne se opese oboa no a ye beba so na emom no numbers no 0599
814-926 0599-814-926 and 0245-301462 0245-301462 eguso enti na yenyina yabua dade na hye ne mu achedodo yebeba no so na ansa ne yebeba so no yenkwen na yene yababa bi ngodi nkomo oba me mo hawie ya na mako mame ojiji adem dodo asa de ade ehia wo me na ade ehia me no wodin pacha fam Margaret Aditwumwa pacha morosa ufri he na bae pacha mi fra atwuma twede atwuma twede pacha oh okay na atwuma twede fo ho te san pacha nyame adum bia ho obi bia ho ye okay na hwan yasem na wode bae pacha me ne bema bia wo na won hwa akra me ne bema bi pacha me ne Thomas Yenu ba di adodo na de fra ni ju pacha ne sa na me ti agreke kromase na obehu mi sister so won ne betna na me sister je penye ti menene oba ho me yenu aduane me yati bi ma no kredi ti wa mantam na mi sister ka kire me se be ma no wonya papa inti minya na chiridie di na sa tam so na be ma na akopɛ dan se mi sister no hu na na odidi na tam inti mi ntu mi enkotena ti mi di be ma na chi eni ni tu kotena kromasi new site ti animu na no wasi wo panyin se inti mi ka kire ne se menyam ba na me bo na nyinsen bi ene ho ti 6 months later na nyinsen ne ba ya inti mi twa ne ntro ni inti nyinsen ne ba ya no odwane jame na me ne tene so ka kire me se ofiri cape ti me frokai ko cape ko hwe no kwa ni woni ho ti na first gate ya dada wo ho no na mbeda gate ya ti ade kye na me ba na nam ne nanim tetatrata wo gate ya ti me so ni ma me ya se mbe pa ne kromfo no so ma no se me pa ne kromfo wo mbegu na kunu no watwe mi ko gina ba bi na okrokro me na wode ne number ma me se wati nyankyere ni ase nti manti ase ne frokai frikate ya no ko nyankyere ni ase ampa me ko hu ba bi a wote ene wokọ na adwuma na mso me ko ba bi a me wo ti 3 months later no kan asem sesam ne mamla nyankyere ni ase wo nti ho na mkwatena ya ti me ko ya kire no oya ma asem ti ono aka kire me se na onhu mi nti no okofa ne krom ni ba bi afre na esi ne one neti ti no onso ya ka carpenter adwuma nti doctor adwuma ni ho ti kisi wokọ ba ansa na bi wa mom chop money ti wokọ ya ne wa cha na me ya se wa kire me ga ne so fie na me ya se me kwa hwe no nti me kwa ya na ga ni dwale no onso gina na nchen ti mama na ehume na me ya fast ba fie nti oba fie na me si blajo ti obi aka cha me se ga ope me masem na asan di nachi o me kasa no wa bomasum sata na minim 6 months obomasum me to fom no anu no me hu hwi biem ti me ti se na awie a himi ti me ti mani na me da fom ana me am sore na mkoko wura dem ti 8 months later no na bon obo me infect by nti ya kwaji me to azie hospital ti no ono kra do ni me sa wo na aka me 8 months no on to hwe ma me ti ya kwaji me to no ni me sa wo nti na nya wo ti me nya 1 week ho na me san ba ya ti 9 months ya me kwa wo ya chire 1 week eno wasan akwafa ga bi ne ga ne nyem ye ne wokoye na abortion na nka ga ni iwu na ga ne wafa so oba abechi no eno no odidwa ato akwenti no ma wo dadam ni nyina onya sika ga na no de koma no na me hwa atiti ne wo mu na ne so ti me ba ne nya 9 months no na me di ni free ne nchen ko enti ne da mo nso hwie ni ho apart from mattress ne mpa ti me sesa me ne ma akwa na me tam mattress ne de ko ye ene oba yo hu sa mattress ni ho frame by 100 times ma amfa ifiri ho no ana no wanhwe me nya akwa na kira akwa bi nkopem sa akwa ni nya 6 months to nya 6 months no oba se oba ba gine ba to oba ya na nam se me fa na ma no na akwa from 9 months to 6 years won hwe na dadia me fa na ma afo kan na me de ma no ya da me da na dwene sisi me so se a me nkwohwe akra me kwaye na je se obi atobo abo me ba ne nani ba akwa kata na me se bla jo mi ti kumasi he ya nti se akra na pra adent na frame kan cho se o frame ya me yamba hyehye nti na wan frame ti mi yasam ja akra na ekonomi se mi ma ne wo ti e ho no na fe ne ye de ne me ba ne nam se me ba ne ya bayifo na mo so ron de ne kwa so we so ron de ne kwa so we so me ba ne ya bayifo nti me ba na ayi nani to onko pe nani mele no mi bi sa me ba so kura se gift wo ya bayifo aka kire na me wo mo se ma mi ni mo ho hwe ana me dia hometia na me be fa me ba ne koye eno ana no wanfi akora ne bie ma akopem se akora ne gina class 5 eno oto textbook mi ensa ede ma no eno o man 100 cedis eno oto school bag ba ko eno so 90 cedi eno no ba pem ne won frɛ ne biem timi da mayi mani se me ana me ble hwɛ me ma ti edi Christmas wie ye February
ɛna ɔfrɛ me na ɔse me ba ne wei na me se na obi a wo ba na akora ogina class 5 yesi ogina JSS2 wontimi nka sa afi kora so nti wan si dia na pant ba kokora ni wanye am de wuni ba bia wo me chen mimi ni ba de ne ode akora ne cheme na se bibi si a hwe na man ka ankyere no nso asem me ni wo bia am de koda na nam sem de bedam ma asem enu ye case 1 case 2 acho case 2 no so be me friend no kwa me asum ni na dodo na friend no kwa me ono so no watepa enkrase ni bi eno ono so me tu kwatra ne nchen watepa na me ne wo ye ono so de masam saa ne yati kokko nhweso okwati kokko ni bo ntimi nkasa je wan si di kura fa chichira kura no entontoma chichira kura no ono so de masam saa na we kwa asori wo Assemblies of God tepa achina sa achina fo hwem ye omunim me bra me ho saa nzo onya sika no de akoma akos ne plan rokofa ne afa na akos ti kwasiala bi na ya pan aso na mhu ge na me yesa nka me kɔbo no na ma aso de fo pata me se Kristo ne nko wa abonten ti edidim no de ge na nyem ye to de ge na nyem ya no ye so kwa akoyi egu na ge na busunyafo bɛbo no ewodwom ti me hwe de akɔ na ekɔbo na nso me yesa me ba kumase aba bi di pa na me de ha dan ti me yesa me ba no so wo mpene ma me mfa ne ba ne ma na me gya akora ne ho ma no 2022 na mkofa akora ne de ne ba efi sam de akora ne ba ya no so yi na ni kora onfi akora no acho no so yo enti haya 87.9 FM akoma mu nsem mema mienu na Margaret Edutwumwa de wono ba ye ba go de Thomas Edu de eta frɛ ne pa eyejo ano ye ne first boyfriend no na second boyfriend eye Frank Asumani okay ono so won kokɔ na Joe wa nyankyere ne ase all right na Joe no wuhia no afebe mu ewo atwemahwede ho pacho na mte kromo ase agrege kromo ase ho na no ono so te no nso te kromo ase na wo no wo sister na na ti wo kromo ase wo sister pa na se enua damfo pacho mi sister pa na chiri ma fo na oh okay na ti bema no de kwoto wo sister num se opel bonu antumi ama forward na sabre na wonim no dada otai ba ho no sister be dia bro mi sister na ni no ti mi sister no be na mi pupu miti ti mi sister na de kan se blind de wo ye mfantefo mu hwe ma nti wo ye nti mi mpene so nam ne ntena o se mfantefo hwe ma pa nti wo ye pene so na ne ntena na wo no na wonim no nti wo hu no wo se oh okay Thomas me test me peno ana mfantefo hwe ma enti wo yo test yo nyo test yo obehwe wo nti me pa cho me hu no mani ji no ho ade na ma wani ji no ho pa cho ne kasa dem to me ni ma me ni papa tinam sister nam ne tenso no wo ha adwene nti wono abefi ho kura ya wo hu bi ni pa nim kura no wo jojo mti na bla jo na hu bi nti na ma me ti ase ma bla ne ko pa de dom pra na me ne bla ne ko tenem sabe na wo mfie san 22 to 23 now no sister tran fie san 1 year to 2 years na o ma me no papa we pa cho mu nyina afiri o mu nyina afiri mo enu afo no mo ye san pa cho mu ye 8 me to so 8 na me last born oh na okay and na one was sister father now ti ansa na one was sister e betna pa cho ne teta pa enkrase me fra ho twabi e wonu mu krom pa cho da bi me na kokko na ho na ma me ye se wokotena ho ahwe na ma me di free me na me de ba me sister no okay nti no ha adwen pacho ebia na wa na bia waso awo men wo peso otia wa ma so ha adwen sa kono ase fo hwe me omunim no bi kura bebre kasa nya me nwan na ebia obi hunu am ne nete enam tete ya no wode enam nti tete ya sai no yo dai obro bodie no ntime mo me na se ne ma ya de kura nya na wode ahye me se ya me nti na bebre se me obi na nete ana ra ho wa so e de na ma ra ho mema no ma yo sa no emeti wo mini ma mini papa na mema no so ani amoa me wa no ani amoa ho na mema na ani amoa wo Margaret wa no ani amoa ho na se mema na ani amoa wo ame fo mu sa me papa ne me ma me so ma na nko wie sa you fa mema so papa no ma me ye magi ensu why enti wo sister ka kire wo say oh Thomas say na ni je ho ono betra meboa ana obewa pacha oso obewa wa no ono betra sempra o kan so obewa me nti animu na me sister san din be ma na nia ne wotimi kodi na tam adwuma mu nyina ubisa wo sister die nti e na be ma e de abeto nanim se onfa ni nua ba e ma no ho ya ne fe peso one ne tira
What sister? I know what sister na catch you. Good. Or catch you was a bear man in fancy no shema. Meboa. Not just what didn't want dance pa. A year day nature, what sister no answer a child and one on a bear man. Me beside no one cannot cray. What kind of cray? What kind of cray fancy? A train of bear man never come tell myself, while 15 years. Good. And to what sister me or why I see was on our kind. Me, I said, I mean, tears me TBBA. What say? What sister be who say or why and the man was sister buffo no. And the man was sister buffo no. Because no one him one funny new yapa and my bema were why da. And yet you were being so why no. And it was one kind of crunch, let me. And the man and in the band of Kwanzaa, I can't say what you mean. But I have say was winning was say. Me patch of worker. DNT and our sister, a started yano on Thomas Edu. Yaniachi. You patch on a bear man, why you in here? And our sister go home, yeah. Patcho. Ain't it on a bear man? Patcho, Mrs. Tanu when him Nasha that I do not me cry minim. I shall see no back at him, sister, so I didn't bet any nine. I'm just standing new him. Miss Standing Akoma, one what na. Into when him dada when Miss Wire. And they was signing a cocoso or wire in one baby. And can find her. Actually, we'll be winning on a boy in Eco say, didn't know why you know, say back at us on finding Yaka to but I saw your friend Joe Nicola Joe in the back. Mrs. Standing knew him. That's a bland way. Okay, it's now who win him. Patcho there. So why you then I'm your one of my one chain. And you saw why you're ready and I. Maggie, Patcho me now. Okay. Tell my woman say, you Thomas, why you know, now when you Patcho there. Okay. Now when not try was some saying. Patcho 4 months. Not just a monk or baby akra. Patcho there. It's now who are quenya so will be to be a free move because or why you one can't you. Meboa. Enti DNT and I want to say why you in echi no when free no ho. Ma me bresa. You mistake no. Na sa time some fans na yan kwala adwene. Enyan kwala adwene na won fie saying 22 to 20. En ka sister ka che say be man say ope wo no be ka che say wonya nyini from prantwe na wade ewusha because wa akoda wo dwene kwala adwene. And I feel so not it na sister ndem me fam no. And I'm imagine say me free in chain. They no so ka ho. And the man who so why you didn't na no bu wani gu so. Okay. Ti senka waka so be ware a second wife wa. Ka ba prenso mo a. Ka ba prenso. 22 years. 22 years ya. Won kwa wade aseda. Wo fa was o ka che so be ware ko 22 years ko to awade so anka ba pren. Maggie, I didn't know what your pass are. But John, no one ever free. Be no show, Mammy, who said the assassin and nation is here. One shower and can won't tears, yes, I said. Bema as well by your second wife. Ah, one show, one yashe mount was signing a pemani at the other was so bad what I may cry to you, so I met yes, and one of us idea. Assassin no show one and church them we not all crock me by now. As I'm Tim sister and China, not the piano, many I am Yan, no or teach me rare. Tina mam, and Jane and one in it night. A crock by and know the crock war. But you're not all to me for. But you're not oh, mamma, bro, Wunsha. I didn't know or Yama, what's the stand to me, Muna Mokabaco. Now what me passion or to me for, sir, dear Mrs. Tay be a mammy fino. Now and then Nene Rebecca. Tina nam on the Rebecca on my day. Or so one in a year not now 15 years in a year no. Into what can't turn a year says a me woman or ban a crutch as a Sam war or Betty Acolano. No one no fan is send but Madame Producer. Madame Producer. Madame Producer. Was I baby machine or say na yire on natural 15 years on wo enti no wa born na yire enti na yire ni so no na hwempra pacho debi na wuhia na yire da pacho debi eno wo chechira asem kase we tu wuti na nka je ze de mame go hia no say wa na yire na gya twum say onwo enti no be ma na kofa oba a obewo ama no enti nka ha dwen say na yire no be ka say mame nko hia wo ba na obewo ama me no
anu an kasa ni o ma nko hu ne yere no because oba no kra nim so no na tie But your man Cassan. And now, or co high dine and mount or high dine away. But your one dine, Eddie don't proper. Away, gas. And I'm not a quarter now. Oh, or two finny and jay. But I know, to no quarter, the don't proper with fear by saying. But your when ya now or caught the yellow no ban, because of winter, but no corner in a hobber. No coba. But you're not what Bobos wo. One Bobos wo. No sinkete so what the fact I bet you will be our dear no sinkete hey Maggie now one can buy your day Maggie one can buy your day he say yen show Maggie and Nikunu pa na why buy your one dear come no no te ube sa buy some pure be no for your just was a idi bo na what are you grow? Won't go on to Pacho Meko, Ubeko. Ee, but Sabra, Diana, who said yes, it's your own. Pacho David. You mean, call be muda, Tinamini. I saw Uncle Bimuda what to be done. And I won't call Bimuda Crana at the age of 22, dear. One Panam Pocrano, Prano, as I call Fampana. And so, Basham, a basham when I dear. Number man is Sabe good year anymore as 15 years or more. Into a woman. Jane. Papa. Would a Bemano won't pass over any bumper. Pacho, We need no any back. Pacho David, Or no banning with that. Pacho David. We've been a catcher one as a one away. Pacho, me and I'm who Eh, Pacho, Obana no one knitting and no, this is Tabana no one in the world. Change me, I'm who is a winnie back. Okay. Inti 4 months the moon I would turn a set when you Pacho, because no say woman. Pacho. To catch and so when you know or send an Pacho, me catching into my Mrs. Tana and I'm knitting the one can't into a torch snap. And his car satam 50 cedi. A call me of a whole trader. Educo says a war per me. I'm just stand one in Casa. To what the son call me of an hog, I change as a war per me or one in chain. It is I didn't quite see Yanana. Well, who is saying same be and one a man a day, a free man chain, question and I say, I'm so never miss when you crum. Before a car called the crumos one when you home. I don't know who saying saying. Oh, I hear anyone, a muscle. Or bounce on you my a bustle. Say, I wasn't carpet like Benard Reno. Inti about a muscle no. A sunburn as I catch any beam, so what the tenor, and as I say, and I day. Me pan a chance when feel what you Johnny Jam coin. Tis an all quite an aminium. Walk on whom nine yam pa. Okay. Inti ocean him. One month, ya me period drama, 2 months, ama, and I'm who is a minium. Tinominating is me beside the crum, and what did what now no natural me. So what ye boo near see her. Timmins my co school cacra, and Timmy corner nametna car no home. Send me who a crony somebody. Timmy drew a boo and me see. Nam come a car, send me a co new a boo. Tino muso chere me what kind I'm call and I'm caught to my men new animal or papa the anywhere free. Nam dear money a born. No, I send a banner so my home. The Juana Miss Adam and if I can add some bedroom Katie and now boy 80 cobona. And I won't say man you are more Nakakran, dear to a country. But all can summon a man. Tim bedroom Katie and I dear son. Tia boss 7 young me, yes, and me caught me a backroom was a jam de my real hobber. To be busy page when Pajaman minute tatarata. I'm so not tired yet, you never never find a crom phone was so no. Or you crying. Be pine the crom phone or so man or some pine crom for Umberbuno. No chimney could in a baby crocromy, no question baby out. No, mamma didn't mean my bar when I'm knit. Not what hind dying for fro. But on a aborigine be fee and walk was the yan what you and also do the prasa. Pachan Sabran, you know, and a year in a giana. Pachan. Tama was some who no naturally no. No one in a year in a giant or no, an emperor. Nay, no, so you a wedding. Oh, was it into the Jano? But on was ya one was so a banner so titty, and I don't know catch them midday. No, did you? So, then a better and bog any fear. Copy myself, oh, warrior. But your man will fear her if your arms was so all better now, no catching so we near it.
nti dia na wate ho hwe fie ho ne ka chen se wakofa na yira abade ani won firi fie ho ti uminya 6 months na no so ye pam no ne nyina san akopɛ dan foforo wonya nkyɛn ase wa ti sa fi foforo ni mo nam kokɔ wo ye no ye adwuma bɛn na so na wo ye dan me pa cho no ye carpenter menyim na ma ye mrentiment mi anya adwuma da kopem sa me wo ye but onyin sɛ no nyina 9 months nyina wo hwɛ wo kama me pa cho okay and I wo ye nso be yi wo free hospital hwɛ wo kama na de ne mo te kama sa na ye de na titibu bae me pa cho me ka sa me wo 40 days no eno osan ne ge bi kwanyem ye na oyi gu ye ntinka ge ni wu ena wonyem wo ye 40 days pachan no ne ge bi kwanyem ye na o ma ge na adreso ge ni nyinku ka ge ni wu ena ge na wofa ebe chi jo no ti na sa atam na ma obi ama wo dadam na sika o kwa adwuma sika obenya bia na o de kom ma ge ne wofa se ge no e yare ti na ne obi ama wo bi se minya aduane mponi me wo ye ntoma mienu pen weti me toma me sem akra ne kra no ntimi nto atade nje nti se me wo fa ne a odin sa ko hu dia me wo fa ne firim de na sa atoma me wo fa ne firim no ntimi nto atade nje nti me mo me ba ne de atare ya fra no me de ma ne ye tutu nzipu ni mu no akra fo ma so no na na hye ne santim de ko kire me wo fa se be ma ne ntimi nhwa me nhwa akra no enen ye ba ne ne ototo atare ni bi hye ma akra no tina sa atam nyina na asetre no munya papa e ma asam sa ti akora ni nya 9 months na hu se metim de na hye akira aye adwuma ne nam di free ni nchen ompe man ko wo yire nko sa mepe opema ti no wo yire osan bepe wo no na on satama wodi nyinsan ba ko ne de CV no no okọ no na ne bufu ye no na wo behunu se wonyem wo hia no no a wo ka ye no wa anyi wachinyi se bi a wakonyem wo ba bi na ade be hye no me ba cho de bi ende na me ensesan ya bem menyem me ba panyin de me nufu ya akese afuro de na me ni bi ti no ono ehun wo hu se ya mpa se wono ana enyem wo okay ene ya me ba kra no so hu na hu so ni ti se me de ne kokno mo ase kra na obi ahu ya no abondin a dwo obani ampa ni gina ho an picture pepepe okay ne tiso na pacho de ni ti yetajwa enti yanwe momo wo fa na sese wo boa wo ma wo hwe akra no ne ade eyede na akra no kodi be ma ne hobi me pacho wonya 6 years no na madam fe bi wo sa nyanche nyase ho on na wo me number eno okodi hu nkomo kire madam akra nya 6 years pacho 6 years pacho from 9 months na me ni free ho no wan hu ni biem wan hwe no nti no hwe no won hwe no kra wan send this car 6 years wan city kra ada wo di akra ne sie no ana me pacho man finance ye no so se me wan pam me ena wan nya me se me nkome anam di akra na free ni nchen na won frɛ no me pacho da bi ene ya na odi mi kom nti na e me yanti man frɛ no no ono so mfrɛ wo on de no woni mi sa me te kromo asi new site no woni ba bia mete no be ya adwuma krom hu ni se wo ba na ti ho wo mu kire no ba bia mete so ma hwehwe ye da to onya asesi yes no o se obete no tinam de me se me mpene nti madam fo ni survive da ba bia wo bia so hwe me a ena o kan ya asa me fa ne ma no ena me ne ma no 9 months wo hwe na ma ni nya 9 months na wo free ni nche wan hwe na to 6 years ena yese fa akora ne ma be ma no no mu kan na me de ne ma no o mu kan se ya wo de ne ma no o mu se ya ne ba se ma fa na ma na ko ba bia mi di fo wo di fo say Woody for na 6 months 6 years no kra no wonu time a e wo say wo de ne ma be ma no e yo ba na be ma pacho oba wo ba na wo that others abe na be ma no waware pacho no akofa na yore di ni free no krom ha ba na yire no ne ja ye no ne wa san ware foforo mi free wa kire na san akofa foforo inti sa na yore na me dia kra 6 years ne ko ya na yire ne se me ba ne ye bayifo eyo sori o de me ba ni chini asofom so se me ba no ayi nani nti me ba no nkopen nani emre no o ba no ayi nani awe nti se me ka nani abo nani ba ko ye ne ya sister nani ba ko ye ne ya ba wo ba no ko no na nani nye ne ya wo ba ware na si nyina ne nani nya dada na nani nye nti wo beto me ba no wo ho no wo no ne de abanoma ba no na ba no man de wonya bayifo me ba no na ye bayifo na me ba na yi nani awe o ma ye sei pacho mienu dabi sabre no baako pe sabre no ba ye baako ti wo kwoto de dia ma be ma no ene na yire no wa kopa dia ya ye jo ne na chenchina wa se me fa ne ma no jo ne na chenchina che akra no woni ho
wosi abosome nkoro ene ye ya ne atete ene ho anwan ya wode wo fa mu mama mene na na akora yi hye no 4 months eno kra de nyahwe se no ano mo hyeda mba ko jokra 4 years o mama mene kakraka di o hyemu abeka se fish eno se ba ya ntonto mo no enti mama mene de 4 months enye wo won tade bi wo ho no de no so frafrem according to wo 9 months afi mfie mienu fie miensa mfie nsia be ma ne kapre ne sempo amaboa ka won fa akora ne ma ne sempo sa ma me ye ni mo ba o frɛ na obeka ne ma ne sempo sa yes frɛ na o do obeka yes ni da ko ni se na dia akora ma ne sempo sa wo fa no a wo hwɛ wo no wo di akora no ma be ma no wo bo na ma ne ye se wo fa me di akora ne ma be ma no mi ba cho David ba cho ma mo na ma ne enyi ono na be ma no hwɛ no hwɛ ana me ba cho mo fa no won hwɛ mi o me ko bo ni charge be ma ni charge kyerɛ na wo ka sa kyerɛ be ma na be ma ko to ntade ma akora na won hwɛ me me ana na me ko nsuo de hwɛ me woti mi ahwɛ akora busu ayi aboso nkora kosi mfiensia die biem na wo pɛ wa hoto a wota makora de ma be ma ne sempoza ma ko ne nya mi po nkonkotena wa bra akora ne ma me wote wo na du won sadu wani nyoya wo so nyoya woni dem ho den 6 years on school kro no ko school jare na no panas wo ko school won so akopɔ pɛdi edi ebiem ena dia akora no ko ma no ne so ye bai fo tutu ani we na ye den odi ni china asofo no so saa nti me koya na mba ne bo ma ne yesem de ne ba ena jo ne so won pene ma me mfa ne ma na hwe nya no ibi kura wo ko school kura na wonya sika fa ko school yase ma ne 2 cd ko as kura na se ma e kwam de me ti madam fu bi wo kwan no wanam di sika ko ja no se gift you ko school a on fa ma no na o ko school mo da to aduane adi na ba no ma ne yele ne ba no akọbọ charge achiro ma me se me ba na ko school wo wies ka na yele ni so ye bodwabodwa me ba ni wies ka ko di ni school na no ba ya ne ya bo me ba ni wo fie ni nyina echi me kwasem kwafa akora yo mo so mo fa akora ne ma me e na akora nda wo tete wo saa se esisim so se me kwahwe akora na me koye na nani obi de boa akora dwom ne tifie ho se wo to boa boa akoko se wo to tai abo na bonani ama akora ne ba akwa kata eya jo ni so ntimi anka ancha me se bia oba ne plan na se ko se ko bisa na o se o ka kya me am yamba hyehye me eni so me de ne ba so aste wa ma na afa na ma nse wo tu ba bi otene so ni ye tu no ansa no ne yire ne ka kya me so o ma ne yire ne ka kya ni kunu so ma ne mfa me ba ni nachi na me ba ne ye ba ifo nzo ma ne ko hu ba wi ote enti ma ko fi akora na ko fa akora no ye de mi be hia na kwa so se akola no de ni be hia me kwa so na me de ma de ko ansa na o mu tise ba bi ajo na nkasa ti de minim enti akora no kwatena papa nchen edisi ansa na omo san de me fa sa 1 year akora enuru papa be 10 months and 9 months se wakwa akwaji yade se beto so amorahwe no wo hwe wa de ankeye okay enti se won hwa akora no ba cha original class 5 they say one whom your friend me gift ma me na mo my friend gift papa why who a jo no o ba your friend gift no no to ni dimpo wan to ni din ti mo friend so wonyunya ba nti me wo ne SDA hospital no o be hwe no say akora de akyade e friend gift no ano no wan to ni din nti me kwafa no na ya de me de ne ba ya no na me ka kye ne say ma change ni din akora no wan to ni din ti me ka je nsa ma change ni me so aditwa na ma change ni din ni school din e friend Mary aditwa ti ni otis sa ma change ni din de ne no ano nya ne ba biem ene wan hwe ni ti original class 5 na me hu na gift papa na me si gift ma me na me na ada na won hwa akola no ene o sinya me na ma change ni din ti no to exercise book 3 ene o to school bag no ano no se original JSS2 na o change din ne ya den ti na change din ni ba ti o so onhwe no nti se onhwe no se wonhwe no no asesa ne din na ne hwe wa de ba ti o me hwe no na February ya no frɛ me no se mpasa me ne me ba de kasa na me se anu omo ni me so mu ba wo ba bi no so mu hwe wo mu ba enwi afi so kora na emu konko ba kokora de ma akola no de ti na me kasa se me kasa de ne wo de akola ne kyeme se bibi si a hwe na ma mfrɛ no se na yire no na tie no na wo ba cha andi afi bi o ma wo nan okay andi asa mfa ho on ba wo 2 days kra
enye wasem enti wo free way Thomas hono edi say ansa na wokwa akohia Frank Asomani mpacho 2 years 2 years ono so ye die ni acho Santini oya Santini ono so hia no wen pacho na me classmate ni na me maame watepa ho no na me classmate ni no ti na downfo ni so wo Kumasi anto hu me no wase where you what ho was when you oba wale no nti fa number ma me nkoma no na me the number where you had no your boyfriend was school na pacho aha am the number ma no no friend me na me de call ho ti me call ho so na no matena se 2 years na me fa be ma ti me call ho na ho twetwe pacho David ti me call ho na eno so me de kwa fa afru uko ho edi sense de kwa fa afru pacho me adana me call ho na me hia na me period amabiem so wo ye fertile wo de boss wa na fa me ya funu nye nti uko odo na busuafo wo pacho ha no ma me ne ni nua ne papa so mo nyina ehunu sa wo ne Asomani na tie pacho nti uko ya na akọfa afuro wa nya kwan kura anhwehwem se bia bibi ni se no ote ana uko ya na akọfa afuro pacho ti wo fa afuro na ya dan pacho na mbe family am free hard ko ne ho because no aware wa wie pacho na beso awo ne makọ me wo ya na de oba antokrom eden san so behu mabusu na se first one den sa behu mabusu am say na de snap na buofo ti wo bowra wa no akwaje snap na ja wo pa envelope 2 million bi se mu eno ano na de ko wa wie eno so nya ware ena no de snap ba ya na ya dan pacho no so ya kwa ya no so ndi ade die nsam ni giants ono mo nsam ka se wonya nsa na wonjai no mo nsa na wodi wo maami atam ya ne ma mfata me so na me mpesa ukwa no no nsa dada tina me bisa say wukọ ye we nya brempo ahwehwem se Asomani ana woye mi school time my boyfriend no se no ote eno ani se wukọ ya na zem fe na ko hu ni suba woni ne change sense hu ni suba Akoma efe actually 1 year ansa hu ni so no nsa obwa no onum di sie me nsa dada de 1 year afa da ko so no e ba so no onum di sie me na mi hu e bon nanum obate ade wonum nsa ne wi a wo wi a no atwitwi ne se wo ba ho ansa ba fie obate ote na kanokre yenkoye ni me ba cho na meti na metu ne fu se wonyae ne wonyu so obejai enti ensa no ne die enti na ma woni ne jaye ene ma yeko Easter convention ne ya sanke yenyina na ne yeko ti we yenko no wase onko se na gani nti no wase wonko ti me koye no kofa gani de ne beto dan yam ne ne dem ti me ba ya na no anu no me se me ngwa ne bi ngare no boyfriend girlfriend boy we nya wade asem we mumi enu nyina wo ba no mumi enu nyina mo premuti nti ne ni tiri be yie no ne ya wa no so ati ase enka wo kosra no na one nda ba ko no wa ba Kumasi wa sa be pack wo ne nyina egu ka mu ne so santai de bia ye kasa asem wo so de bia mu fi ye ena ne jai na asa sa wo ne ma ba Kumasi nko be sie ko ya ase aba atwa ti na wona na wono so ne wo ba ko ba na be ma ono so oba ti wo ba na do ba ne ba ya na wuja na ho atwa me ba no so mpene ma me mfa ne ma ti mi ja ne ho ma no na kra no say Akoma efe no wo 2 years magi wo pe wo freedom me hu se wo pe wo freedom like wo mpesa akra bia betata wo ho ene yesu so nyem ntem wo pe freedom wo tumi agya wo ba 2 years na be ma ne no aware atwa David na wo ja akra 2 years de ma be ma ba betata no mama na wo ho ye dey ma ko me de ne bo so ma me fa ne ma wo de ne ba 2 years wo de ne ba wo de ne sha wachi ekofo ka na obeti nwukwam ebeji akoda no wo pese wo nya wo freedom ba wo Kumasi eno ano no because akra 2 years de wo tumi kan che me say be ma no se wo se gya ne ho e wo abra wo nware ye wo de ne komo wo maame wo abra wo maame no wote ho me sasem we de ya mun kan kire me na emfa ena wo gya ne 2 years ebeto ho ena de ne si ye but every month bia na me ko kwhwa akora no me mfa wo month akohwe kofa wasa ka do baba enye wo month be ma no ena wasa be akora no wo nya akora 2 years ma be ma na wo matira Kumasi na wo nkasa every ayi bia me ko kwhwa akora no eye wo ba
Pacho na echire no oka kire me sa akora ne ho mfa no oyare ti 2022 na me yesa onfa no mre me na me mfa no ko hospital so odene ba na mama na anko bi no so free ho no wonhwa akora ne bi 2022 pacho and bedu 2024 on kapre ba mai ni sika odi abakora enwuru 200 cedis osidi entina onfa scammer ofre na wasi mini bio ofre na ono no ofre na ono se memensa ne ntina eba me ne wa wokora wintimi hwe no ene last month say wa frɛ me na sese me sese me nya ma adwi ye nam ne ntina nso saa setra ne de enya adwumanti last year no se ni nwa ba ko ya yefro no me bo apada ne say o ma miska na me ba me baby ena ni sika highest ode ma me sane se me family yefro no bi 100 cedis asa eno anu no pachai ti sese nkra ni me no nyina gu so pachai na wabo asumani maami amane yese ne ba no maami ma bom ni nua no amane na papa ni nua no bia no amane amane so still ba foforo bi ka won ne be hu me ba chan wasan akwa foforo okay ba wo kwai de no oni ba ka cho da bi ye be frɛ mema no emie no aya akwa 87.9 FM se woni be ma foforo na tie ka cho da bi woni asubani jaye won fa ba ma bi pacho de woni ni jaye di se wo free oba ya nko obi na nya se pacho acho bese 87.9 Kumasi mba ne wo 2 years se mba ne ko 13 years acha ti be 11 years ni won fa ba ma bi ma fa bi na mni jaye 4 years ni ti se ada wutri nya wo mema ho wa na anya na wutri na enye me wa krokro papa enya wo frɛ kwakwa mi obeka me wa krokro pa ba mi tinye timejai ise wo mfie say wo 40 years wo 40 years pachai ti say wo mfa ba ma bi pacho David wo boa wo mfa ba ma bi me mfa bi mu ada su esu on yesu gu e mu de e de yare na na mo su ada e de na ha me mana committee me mfa bi o mama na e de na o mama na ko tiri mu atete ni yawdie no o mo bro wa na o mo bro penyi papa jo no na menyam am ka so obo me ketwan papa de wa mo me da ba o ma tete ni ye ya kan say ma sam no ne we no aya komenti ensu na 40 years de obete bia na afa na be ma papa no ebo nti ya be frɛ mema no na pagya omo kakra bi ema ye na obese amba magi pagya omo kakra bi mame ekwa betra se and betra se aya komenti 7.9 FM ya ne Margaret Edutwumwa na edi komo no ne first boyfriend Thomas Edu one na jaye akra ba ko ewo mo ntem ena okohunu